warahmatullahi wabarakatuh. Ini bersama Agus Robert. Gus, gimana Gus? Apa? Belum. Kita berada di mana Gus? Kita berada di Taringgol, kita biasa mancing mania. Apa? Hah? Mancing ikan sama teman-teman, lihat. Ya, mana teman-temannya? Lihat. Ada di sebelah sana. Oh iya, iya betul, betul, betul. Ente tuh miluan ngesep. Lagi sibuk. Mana bro? Gurame bro. Bro. Oh iya mantap. Deketan. Mantap. Bang Robert, gimana hasilnya? Ya, hasilnya lumayan banyak. Hah? Lumayan banyak hasilnya. Berapa kilo? Woi, dapat. Woi. Kira-kira dapat berapa kilo? Ini. Mas lagi kacau nih. Mas tolek. Gagal lagi dong. Jalan hilang aja. Gurame. Tinju Mas lagi. Gimana? Nabar. Ya. Terus rank itu di mana-mana kita push. Ya. Kejar epic.
close till I get